At tuyan ti grupo anas ken nga itandudo para itiduras ti pagilian tayo. Pailayon na Mayor, Mayor Jesus Jeslar Daran. Para Vice Mayor, Mercy Vizcara. Ket dagiti miyembros ti Sangguniang Bayan, Kit Esteban, Greg Honorio, Gigi Lumboy, Mila Reyes, Ernesto Ruiz, Jerry Saraos, Nognog Soriano, ken Rodrigo Terte. Gigi, 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 Gigi Lomboy. Gigi, 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 Gigi Lomboy. Gigi Lomboy, utusan tayo ni Lomboy. Anak duras, di agres at agtutuloy. Talek tayo, para kenbuana intay iruknoy. Wekelian, intay pagkay-kaysaan. Ipatugaw, Gigi Lomboy jay sanggunian. Numero 16, tandaanan. Gigi guys Lomboy sadyay konseho. Gigi guys Lomboy kasapulan tayo. Gigi guys Lomboy mangirupir kada kayo. Gigi, Gigi, Gigi guys Lomboy. Gigi, Gigi, Gigi guys Lomboy. Edukasyon di sektor may panguna na. Taripatwen na mangisulsuro kinabasbasa. Kastamet di salon at ken agrikultura. Kastati galag ni Gigi guys Lomboy. Mangisakit mangkad narway aparabor. Paggan na iti iso amin nga agunoy. Wen kailian intay pagkaykaysaan. Ipatugaw Gigi Lomboy jay sanggunian. Numero 16, tandaanan. Hey! Hey! Lomboy, 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 Gigi Lomboy. Lomboy, 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 Gigi Lomboy. Alawen kailian, diliplipatan, pailayon na Mayor, Jesus Jeslar Daran, numero 2 kadagita balotasyo. Para Vice Mayor, Mercy Vizcara, numero 3 kadagita balotasyo. Ket dagitimet Sangguniang Bayan members, numero 7, Kit Esteban, numero 12, Greg Oyo Honorio, numero 16, Gigi guys Lomboy, número 23, Mila Reyes, número 24, Ernesto Andoy Ruiz, número 25, Jerry Saraos, número 26, Nognog Soriano, que número 27, Rodrigo Cocoy Terte.